Maiko vipi? Maithori ma family iria endwa ao makwamite bururi-ini wa Russia. Serikali tu ijitokeze. Nimo macorete mbica ihinda iritu riria family ici iragerera. O muthenya thutha wa ungi mena matanya ma kuona endwa ao. Gutekumakania kana me muoyo kana ni akuo. Baba yetu atarudi lini? Chueta hawajui kama alikufa, hawajui. Akenya aya makiuma guku bururi-ini mathiete gwetha miaramano bururi-ini wa Russia. Na magikura Nairobi moe mathie gutuika matereba. No makinya Russia ruthiomi rugicenjia. Na kwirwo maroirwo niguo gutuika jeci bururi-ini wa Russia. The only thing that he assured me is that he had secured a job in Russia, which I was not very much knowledgeable about. Akanionyesha hiyo tiketi, niliangalia, lakini nikamwambia mimi limenionyesha, lakini sielewi kwa sababu imeandikwa sijui ni Sharaj to Moscow. Thutha ucio mahirwo mathomo ma ciumia igiri ma ubiraru na itikia kanorege. Gwakinya mbara-ini Akenya nio maraigwo muhari-ini wa mbere kung'ethanira na thu. Amwe gukirikana ni akuo, angi mena nguraro, na aria mari muoyo matiuikaine kuria mari. Baada ya siku 2-3 akasema basi hakuna child driver, hata saa hii tumeambiwa tuanze mazoezi. Sasa nikasema mazoezi na driver iko tofauti. And to them they are saying if you are injured and you can be saved, you will be saved, you will be taken to hospital. But if you die, you are left there in the bush. Iguru wa mitangiko eno, Akenya ayo na makirwaga gutire mucara maramukira. Na oho maratathi mao mabata ta passport ni atunye na ikaigwo moko-ini ma turia nime turia twa makungiria wara. The commanders at the war front revealed to us that indeed my son had died on 14th of August 2025. Jiona kwa news akiambiwa ameaga dunia. Martin Macharia Buru aliaga dunia, lakini sasa mageria ma family ici gukinyira uteithio wa thirikari kuhetukira ministry ya maundu ma nja wa bururi makoretwo makiringa ihiga. Badali serikali tu jitokeze tu, yani imetoka, ameenda kutafuta familia yake, imekuwa ni hatia kwake, tujui. Na president wetu, please kindly, naomba unisikie, naomba utusikie, sisi familia tuko hapa, tuko na uchungu sana sisi kwa roho zetu. Kera na Mukenya omwe no ri urahonokire ciarera mbara ya Russia na gucoka guku bururi-ini atutariirie ati kwina Akenya makiria ma 500 aria marerekana gukorwo makirwira bururi wa Russia, undu uria tiguo wendi wao. Handu-ini ha Inooro TV, Gitoo Gitonga, Wambui.